Sewufike emaphethelweni umsebenzi weminyaka leli-12 webafunzi labe babhala luhlolo lwamatikiletjeni emnyakeni lophelile. Umtimba locinisekisa ukuthi konke kuhambe kahle ngeluhlolo lwamatikiletjeni. UMalusi utsi yelitiko lemfundvo lesisekelo lingachubeka likhiphe imiphumela yeluhlolo lwanyakenye. Umtimba utsi wenentisekile. Apart from some examination irregularities identified during the writing and marking of the examinations, there were no systemic irregularities reported that might have compromised the credibility and integrity of the November 2021 NSC examinations as a whole. UMalusi utsi wende tingucuko etifundvweni telitiko lemfundvo lesisekelo letingemaphesenti langema-40. A total of 67 subjects were presented for standardization. Raw marks were accepted for 35 of the 67 subjects, and that represents 52% of the total number of subjects. UMalusi noko awujabuli ngalokuphutshuka kwemaphepha eluhlolo losekwanze kuletinye tindzawo eKZN naseGauteng. Tifundvo letitsinsekako yi-life science ne-agricultural sciences. Regrettably, UMalusi has learned of a new disturbing trend in which learners are given early access to question papers a few hours before they write. This has been detected in a few centers in KwaZulu-Natal and Gauteng. Bafunzi ke batawutfola imiphumela yabo emaphephandzabeni kulandzela sinqumo senkantolo lephakeme yasePitoli lesithi imiphumela ayichubeke ngekushicilelwa emaphephandzabeni nakuletinye ke tinkhundla lesiye sive siyitfole kuyo. Lemiphumela itawutfolakala ngalesine ebusuku.